ukuthi sikuvumele ndunakazi ukhuluma indaba yomuntu. Wathi Nkosi ngiyacela ngipha Nkosi ithuba. Yayisithi Nkosi uma ndunakazi umthemba loNkulunkulu wakho lapha yakhomba umuzi. Yathi lapha kwahlabisa kunomfana ongadanya amalala waduka lo mfana uma ngaloNkulunkulu wakho umthemba ufuna ngikuvumelela lapha kulelizwe ushumayela indaba kaShembe buyisani lo mfana. Yayisithi undunakazi ngicela ukuthandaza. Yabona imali sizibhuze egcekeni yathi ngicela ukuphumela ngaphandle. Uthanda undunakazi engakathandazi. Esalungiselela ukuthandaza yaseliqhamuka izwi laqhamuka emkhathini lathi hayi ndunakazi ungabe usathandaza thina boShembe sizomletha lo mfana ngesabatha. Wayesaba nesibindi waphinda enkosini undunakazi yakwanzuza wathi Nkosi sekuphelele siyacela ukuthi sibuye ngesabatha size lapha sizawuthandaza silethe umthandazo yasivuma Inkosi basebehloma bebaphathi bevangeli bahamba baya khona bathe befika khona omvangeli uZungu okhona eMelmoti bekhuluma ivangeli likaShembe. Basebehlala bakuklela ukuthi ngesabatha siyakhona. Mabefika khona wafika wakhetha umuntu onezwi khona abantu abanezwi. Wayisuthi wakhetha umuntu onezwi njengomshumayeli Macaba. Ngoba Inkosi imtshenile ukuthi uma lo mfana la nikhona uzoyalelwa kubo ukuthi nifike nimemeze usontweni kathathu uya kulomuzi ekumeneze ukona usontweni uyobe sefike kubo. Ndunakazi wayesekhetha insizwe ememezayo njengomagcaba nje nangumshumayeli. Yamemeza phela indaba okudlala. Yasimemeza lensizwa ekhetha umshumayeli ndunakazi yamemeza kakhulu yamemeza usontweni yawumemeza kathathu kwasengena endlini laselisha ivangeli wafunda umthandazo usecasukile ndunakazi uthi wayesediniwe engazi ukuthi kanti lo uNkulunkulu abafunga ngaye ubedlala ngaye yini iplensizwa. Yasho inkonzo inkonzo iphakathi yaqhamuka lensizwa yaqhamuka njengomuntu ohlanya ihamba ibophela amathini einyaweni wayisingena yathi ifofola yahlala lapha bayisebekhuluma abendawo bathi uyena impela. Uthi umfundisi undunakazi wayibuza wathi wena ubuhlaliphi kade sikulindile uthi mina bese ngingasaboni ngahamba lapha imoba zingekho namhlanje khona imoba kodwa ngilalelile izwi ngoba uShembe wafika kimi wathi ngiyolalela la komeneza khona usontweni kathathu ngase ngiza lapha kwathi uyikhona kini la. Wena uyathanda ukusilandela lapha esiyakhona. Hey, well now we are tanda elusilandela lapha esiyakhona. Wayesethi undunakazi sesikwenzile indaba ezitha ebekufanele sikwenze nayi ingane yakwahlabisa isifikile kwasekupheleleliswa lase liyashunyayelwa ivangeli likaShembe kuyona lonke lelalizwe lakwanzuza. Ngoba uShembe akawadla amandla omuntu. uShembe meke wafunga ngaye wagaranta ngaye uba seduze kwakhe akamphoxa umuntu. Kodwa yisho elikhona leli yelinye ilanga yelinye ilanga kwake kwayalelwa indoda eBhayibhelini kwathiwa wena ndoda ake wakho umkhumbi ulayisha yonke into phakathi ngoba khona isikhathi esizofika sokuthi lesi sikhathi kube khona imvula enkulu ezobulala yonke into ikhukhula yonke into kube khona ikhukhula kodwa yakhe inqanawa yomkhumbi la uzofaka khona abantu ufake khona ilwane ufake yonke into imvelo edinga uNkulunkulu. Wayeseyiqoqa uNoah
wayiqoqa yonke lento athe uNkulunkulu akayifake kulomkhumbi yayisingena kodwa ishe labakhona kuona lo mkhumbi uNkulunkulu amthembise wona ukuthi uyinqanawe nakhona isiphepho sasuka nakhona amanzi angena waseyibuza uNowa ukuthi yini engiyonile enkosini kuNkulunkulu ngonengani ngoba ungithembisile ukuthi amanzi azongena la isiphepho sizongena ngoneni ibalimazile abaningi ningaba ayithandayo ibalimazile abaningi ningaba kwangena isiphepho engithembisile ukuthi ngesingene kanti khona iphutha lenzile uthe mayiqoqa efake emkhumbini kwangena nabantu abangafanele uthe mayiqoqa waqoqa nabantu abangenayo lemizwa yena nayo uthe melayisha kulomkhumbi walayisha nabantu abazothandazela ukuthi akungena amanzi la nalapha evangelini siyahlala kanje kanti ngesikhathi sihleli kanje imithandazo yethu yonke ayifani ngesikhathi abantu bethandazela ukuphila kuthiwa sithandazela umuntu aphile kunomuntu oqoqiwe kodwa mayiselapha thandazela ukuthi umuntu akafe kunomuntu okhona lapha uma abantu bethandazela ukulunga yena thandazela ukuthi lento ayingalungi nalapha njengoba sikhona namhlanje kunabantu abathandazela ukuthi lolu suku lingalungi abanye badela ukuthi asizi khona ngekulunge kunabantu abanaleso siphiwo sokuthi ngesikhathi bonke abantu bebheke lapha yena abheke eceleni kodwa abheke eceleni ehamba nani abheke eceleni egqoke njengani abheke eceleni ekhuluma njengoba nani nikhuluma nje kodwa athi angibhekile la nibheke khona yena unendlela yakhe abheka ngayo izinto futhi mayibheka le ndlela yakhe abheka ngayo izinto akafuni ukuyibheka yedwa uyamema abantu abazombhekisa la ebheke khona abenze babone kufanele ukuthi asibheke ngapha uthi no wangazi ukuthi uNkulunkulu ngimone ngani ngoba lesi siphepho uthe ngeke singenele kodwa sesiphakathi nalapha kanabatsho le abayiphethe oshamasi bayaqoqa baqoqa yonke into bayifaka kulomkhumbi kodwa balayisha nabantu abalwa nayo futhi lenabasho kodwa baqoqiwe nabo baphakathi kodwa futhi baphakathi beyiyona nabasho bona labo bantu futhi balwa nayo siphiwo sabo sinjalo khona abantu abanezikhundla ezinkulu kanabatsho kodwa bathe hayi thina asizi futhi sizokwenza ukuthi sakha abantu ukuthi bangezi kodwa futhi mayihamba lo muntu utshela abantu ukuthi mina kanabatsho nginesikhundla esithize isiphiwo sinjalo nje ukuthi ngasikhathi abantu bebhekele ahambe nabo kodwa yena ubhekele kodwa uma bekuwumusa